Solo yaşlı kapıda davranıyor. Yeter bir şey. Ya hediye falan da koyacağım. Hala kutularda olur. Ne? Çok ağır. Ha başa kaçıyorum ben. Çok tarafına. Da gazatin stro. Dinleyensin. Bir hayatım okunamayacak. Sedat Partisi bayağı da müzikasını tarafıyor. Gelecekte inişleri burada. Eze çıkalım. Şöyle kalıyor götürüyor. Gülüşün özünden bir yerden gülüş yok. Yazılı yok da. Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdina sıratal mustakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâlîn Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولقومنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيع الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين صدق القرآن خصم السلطان جميع المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعمر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعمر ذي بالاستصحاب الله صلى Varlık kanalına bir sorulara başladık. Şu vakitte Allah'ın şehirde yaşarken memnun sonlara başladık. Şu şiddette kol katırı oturan var uzun ötürken hata olar da akıllı şiddetine başladık. Gelir yantan ve sahret olsun. Kendi koyar aşkına bir sanat yapıyoruz. Ya Rabbi var uzun sonlara başladık. Şiddette oturan insanların kalıbı. آخرة وشر السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا
Ozok diyor. Bakın, taş tapı.